Power aha tuma GHS so na happy Easter enkoma obibia ya hwefo enyina senda bia moje bre na mo hwe yen Easter me sure se wadi adi ni yie papa na so ayade a ebi eni no eyie eye nyina ya papa an Heward-Mills ne ba be ma wato nanano e won siedo na anu a ebetwa mu ade ekoye na eno na papa aya mamade akansem bia eni kwadodo na ehunu se in fact papa actually say ampa oye nyame nipa na oti aye nyame asem aseye enu nti no odi example bi ato hono actually aye asofo kuku dam no say oya won hwe so na wonsua anything na no fiada na papa eba eto anananom ewo ensia do ne ba wanya mfie aduasa baako na eno ene da kwasiada papa isha ne white say ne yedi Easter Yesu Kristo wu ya wonya ne ye emagidi foko bo mu ekohia no kama papa iso kwa sorry ekogina mu preachi ye na amanfo dodo na no expect say eyade a eye Heward-Mills bishop ebetimi akasampo esan say ne ba enka atiasefo asase hu ebiemu nanso otwere eye asori mano ade bia ene enipa dodo na abon mpusa yenkotie eye odifo enumasam emfa embra. We know. Tell your neighbor, I'm aware of all the things you are saying. I'm aware. Number 2, we have weakness. Yes. Look at me standing here. My son is dead. Look at it. As if I don't pray. As if there's no God. As if God is angry with me for something. I just came from my crusade. Yes. I mean, look, I'm standing. Notice the scripture. As in Adam verse 22, all men die. So in Christ shall all men be made alive. So all our brethren who are gone, we are going to see them again. And I believe I'm going to see my son again. He's going to be made alive. Amen. One day. Hallelujah. Amen. We know. Tell your neighbor, I'm aware of all the things you are saying. I'm aware. Number 2, we have weakness. Yes. Look at me standing here. My son is dead. Look at it. As if I don't pray. As if there's no God. As if God is angry with me for something. I just came from my crusade. Yes. I mean, look, I'm standing. Notice the scripture. As in Adam verse 22, all men die. So in Christ shall all men be made alive. So all our brethren who are gone, we are going to see them again. And I believe I'm going to see my son again. He's going to be made alive. Amen. One day. Hallelujah. Utie ayam papa entre mu a otwere ede mu asori mana mo preach ya o se an o mo hwe ogina platform so pulpit kese na mo preach obi anim se eyade a ne ba eni ho bi mu e wasa nkotene fie na wo so nenso ochomo mo hu se eyade a nipa bia ebewu na uwu nso na wo Kristo ni a wuwu anyade a wawu na wote ase enunti o wogidie se emre bi ebeba one ne ba no ebesan ya hia abomu ebiemu na ewona sama ogina so ede kan ye no ohuno wo 1 Corinthians chapter 15 verse 22 okan free King James version no emu na papa nsama okan ye no de ene ejaye o say obie na wo kan ya o say for as in Adam's all die, even so in Christ shall die, be made alive. Se uwu ewo Kristo mu a eyade a obesan enyane ebiemu enuntu onim se ne ba no se ne ewo gidie Kristo for yade a ne ba no aga. Na bra eye bishop eka ne nsam no na asori mani bie esi in fact papa ni gidie die yenya bi pa ne ade asonyame ane se ne eye Yesu Kristo ka che asuafo ne se munya gidie kituwa bi mpoti se snap ya ba eye wanka wo be ye den edifo dodo na na wo mabu kofiri mu anasa sem tenjire to wonga
want to mean what was so and concordina Sunday moon conco preachie, then your better friend what in Giaca seer, now man for a ban will be Jenny Santi, Benny Passumesi, no Gintana sono. A ye bishop, actually, a dear, I'm a Christopher, you know, who said. Only pebia bewu enunti woti ase a na wama wani aba ho so say yeden ya wo bewu sika wo pebebrebe wo bewu president wu sanso e no so no yes of pani a wate asori kese na adidin e wo Ghana ha ne amanone nipa bebrebe na papa yo budi nachi ana sorry ani din any Lighthouse Chapel International omo edi omho akodron na woni ni nyina epe nkwaje no that in heaven omo akono omo nya gidie sonko ama papa ya set example enunti ye fa fidie so ne ba ya Ghana for ja oya Pentecost of one kotifie won kwa asole oya Methodist of one convention pastor obeko ezi I catechist forget it na so bishop an example be edi ama manfo hu say yes nyame som pa nyame som se wu hu so so nyame so abidie ye mfa bi nka ho ene yade a udan ubi bia wusu ne uban won ne ye akere sampa wusu nyame esan say Yesu Kristo mpo abra on start ye eka nyame asam ne maame eba oyi ne maye enu ntino say ya papa enso agina honum say odifo kase pa bishop kakraka wo wiase mu ani bewu a wantene fie no akogina platforms where preach kwasiada asha fufro kunan na wo de wo bewu asibitifie me nkwa so na aboso me miensa di yesie me ba ansa na makwaso lo bi ho no ma na ni ku ewu eja do Kristo ni pa wo sofo wo da asori anu anasa ne yire ja ne ho notifie no odintia won kwa so li nko preachi otenase am yesie ni yire oye kunan ansa na wo hwe papa bishop na won sua no wa kire se obi bia bewu enti wutu ho na ye difu aka hu se obewu president bewu enti wo hihye wadamu di a ne wa hihye no wosoro kansa ahodo a wodamu na wo mema wa beti so kire wo ho woni ageman wo kansa makase obi yale na di twa ne mpoa obi wo ye na wo de ye no ka hu se wo bewu won tena se nchembo na ya papa ne aso ensem wo efiri ho ba ye enipa dodo na ema ni condolence san ne enso ye fie kase so ama ne ya kokase pa na emomu enim se ono kasa cheche ne ho red da enti no we de Isaiah mamutu ma mo ho enya mi asama to me se ne Yesu Kristo kan ye no ansa na wo kwa kogu no obi a ensu emma ne ho na wo Kristo ni anu ahu se papa bewu no saa na obi bia ebetimi akona che se ni nyame sam a ode ma Ghana ni wiase afana ya woni ni etwa jo ne se ne pa no die onim se wewu nanso no da se bo se danya one no ebesan akwakohia mu ebie mu na me do AC for comment your comment section na say there all the social media platform no eso media and Empress and me nyina ki tube ba ko pe hwe ho so ye makra